Ali, gumsulang alam mo sa TMC, ang klaka anisa, malubang taptar, cancer, melang temel sa shorgi around the island, melang kadamu or el almel weekend, ang sa final chapter, conquer. January 18 el Sabadong, ang morning sa hidal ko natural course, malubang eco race, el di morning ang ESR, te omura 8 o'clock na tutaw. Selbol Sunday, January 19, en sel obstacle challenge race, te morning Orior, Long Island, omura 9 o'clock. Dirak el Almel Friday, January 17, ang morning state of address Rablu ngar along, ete omura 10 o'clock ra tutaw, edi morning obis ra state. Kadina gigit announcement lang sokal di share ayal baby ra balura ba balba au magit mela gigit le ngar along ngarinya tablol badinga la magit 30 selokota magit ra mga lang ito nga isa Tuesdays mas Saturdays ang iruluryor el mo sabadong evi tutan mo 12 ra 8 o'clock al mo 12 o'clock esel imara magit ra ngar along the love el tianganil talsil se dinganil sel Saturday ma Sunday ako dumara blu rangarar engani sel magitra all el dingani rabay raol ete dingani sel pay sel government payday el Sabado ngomu ora 7 o'clock ra tutaw dirak ngani magitra weekend rang cloud Saturday ma Sunday dirak lomu ora 7 o'clock ra tutaw dirak ela ko marablo rang atpang etel ngatpang nga magitri ra pektel since ra Monday mo Friday patulurior mo ngayon malurior o mo ra 8 o'clock ra tutaw yairay ang isel tour malubeng lunch tira ulangas malubang both mataka mo taligi pero kaya explain ringi nga skum ka local samal mo tel tour ma lunch ang kahara $17 PVA mo kahara ringi raw era do stay asku mong taadra nga dal blue kahara $25 asku mo kukso maldi mo omur at timil mala ngar set tour ang di $15 tourist mo adra blue ang di $15 yang lunch buffet mal di local food di color belaw sel di tadi ngani sel Thursday sel ong ewa lurior omu ara 10 o'clock asku mo ko somen mo na tour dis ko mo kadi mo na lunch ang 11 o'clock kung dim na yaya announcement tari dalil ang mas ko mo nga ngod at so may wa ki announce komti kol mer office ra kama may gi auto korman masulang manex